Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Mi xeweta na ku va hi mi amukela eka Dilolostro channel. Nkandziyiso lowu endli siku ra 30 eka n'hweti ya Ndzhati kwala ka lembe ra 2024. Namuntlha hi fike hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani the president va fika va avelana na hina ka swiyenge swa mabuluku hambanahambana ka swona. Minkandziyiso yimbirhi ya tinsimu ta vona leti nga ta va ti ri kona eka album leyi nga ta huma. Hi ku ya hi nkandziyiso lowu va nga wu endla ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va kombise kahle leswaku album ya vona yi ta huma kwala ka vhiki leri hi nga eka rona, laha va nga kombisa leswaku ti nge fiki siku ra vu5 eka n'hweti ya Nhlangula album yi nga humanga. Leswi vulaka leswaku hi nga langutela album ya vona kwala vhikini, siku rin'wana na rin'wanyana va nga ha no chucha timbyana. Se loko karhi hi yingisela minkandziyiso liya hi vumbirhi ka yona ku nga risimu leri nga thyiwa leswaku ri Magic. Swi tikomba nga ku risimu leri ya vanhu vo tala le ku ri tsakerini swinene, ende lexi hi vonaka ku xona xi endlaka leswaku vanhu vo tala va kumeka va ri tsakela risimu leriyani i mhaka ya mahungu ya rona. Hi mhaka ku risimu leri ra twakala nga ku ri na nhlamba leyi hi nga vulaka leswaku i nhlamba yo dzika kumbexani va tumbeli ngopfu lahani, kambe mahungu lama ya vanhu vo tala va kombisa ku va ma amukela hi mandla mambirhi. Laha ka risimu leri ya mahungu ya risimu leri ya kahlekahle xiyimbeleri Benny Mayengani the president layani va ti endla ximunhuhatwa xa xisati lava kombisaka leswaku ri jaha ra vona ro soliwa mahala, vanhu va ku a nga pfuni nchumu kumbexana a nga tirhi, kambe ku na ntirho wukulukumba lowu a wu kotaka ngopfu, ntirho lowu le kamarini. Se hi ndlela leyi va kombisaka leswaku ri mamazala ni khensi ngopfu ku va u ntswaleli nuna loyiwani. Se ma swi vona leswaku ri mahungu ya muxaka lowuwani hi xitalo loko ma fika eka vanhu va fika ma amukeleka kumbexana vanhu va fika va ma rhandza swinene. Se hi swona hi vonaka nga ku risimu lerani ta fika ri rhandziwa swinene hi vanhu hikokwalaho ka mahungu ma rona. Kasi hi ta tsundzuka leswaku ri Benny Mayengani the president eka nkandziyiso lowu va nga wu endla ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va tlhele va kombisa leswaku ri lembe leriwani ku hava na album na yin'we leyi nga ta yimisana na album ya vona. Leswi vulaka leswaku ri lavan'wani va nga ta humesa endzhaku ka album ya vona, album ta vona ta fika ti nga twakali mhaka ku eka lembe ra 2024 va kombisa leswaku va ta va tikisi xandla na vona swa va chuhisa leswi va nga swi endla eka album liyani. Kasi ku na risimu leri nga thyiwa leswaku ri Mahlasela. Risimu leriyani loko hi landzelerisa swi tikomba nga ku i beef leyi nga ta va yi kongomisiwa ka xiyimbeleri Mr Post, Mr Power siku liya za ndlopfu. Naswona ku na vito ra khungulukani laha ka risimu leriyani leswi tikomba nga ku ri vito leriwani i vito rintshwa leri lavaka ku nyikiwa xiyimbeleri Mr Post. Tanihi ntolovelo ha swi tiva leswaku ri Benny Mayengani the president va na ku thya Mr Post vito loko va karhi va va bifa. Se swi tikomba nga ka lembe ra 2024 vito ra khungulukani ingaku vito rintshwa leri nga ta va ri nyikiwa xiyimbeleri Mr Post, Mr Power siku liya za ndlopfu. Kambe hambi swi ri tano swi tikomba ingaku eka lembe ra 2024 na vona Mr Post a ni voni leswaku ri va nga fika va miyela hi swona. Loko va ya vuya hi N'wendzamhala na vona va nga fika va tikisela hi tinghoma ta beef kumbexana hi risimu ra beef va karhi va angula xiyimbeleri Benny Mayengani the president. Leswi vulaka leswaku na le ka lembe ra 2024 beef ya ha ri vuyeni emahlweni, ta ha to yevulana, ta ha to gwabana. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xana. Nseketelo wa n'wina hi khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.